ngira mbasuhuze mwese mukomeje gukurikira Toka Sport ubuzima mbifuriza byiza cyane kabisa, tunabisegura ko tutari kubahereza update ewana umunsi dufite update nyinshi cyane ku makipe ari gukina English Premier League cyangwa se igikombe cy'igihugu cya FA Cup round ya kane. Rero akaba igeze ku match ziri kugenda zirangira. Match yatangiye ya mbere ya Brighton, Liverpool, Crystal Palace, Aston Villa se byangiye gute? Manchester United umutoza mushyashya yifashe gute? Newcastle na Chelsea bamaze kwikora viba, batsinze bingahe ndamaze kwitsindira. Hanyuma Preston North End na Arsenal byifashe gute? Match y'umunsi Tottenham Hotspur Manchester City byifashe gute? Yibutsa gukora subscribe ku YouTube channel Toka Sport ubuzima, hanyuma usangize abandi izi video. Numara gusangiza abandi izi video ukore like, share mu groupe, hanyuma ibindi byose bigende biba wane. Hanyuma rero Liverpool the Cops, baribwa kuri Liverpool the Cops muri weekend yanganije muri weekend Liverpool ikaba yaranganije na Arsenal ibitego 2-2 ku Tottenham. Match banza ari meze nk'yatsinzwe, ikaba rero yagarutse muri FA Cup iri kujyana na Brighton Hove Albion. Liverpool reka bimaze gutsinda ibitego bya 2, hanyuma Cody Gakpo ku munota 16 rero kamaze gutsinda igitego cyayo. Hanyuma rero aza no kongera gusuza kabisa ku munota 63 Cody Gakpo cya kabiri. Match iri kabize ku munota 79 ari ibitego biri ku busa bwa Brighton Hove Albion. Ariko tubandi tumanukana na 11 baje mu kwanda Liverpool ni Vitalse Jalos, Andre Robertson, Joe Gomez, hanyuma Jare Kanse na Conor Bradley ngabana wa defenseri. Tyler Martoni wa Rutaru Endo kabisa kabavuyemo kuba bamaze no gusimburwa, hari karita y'umuhondo. Cody Gakpo ibitego by'ibika biza gutsinda kabisa, hari Curtis Jones, Luis Diaz kabisa, hanyuma Denis Zilai nibo babanje mu kabisa. Rero ikaba ari ikipe ya Liverpool the Cops imaze gutsinda ibitego 2 ku busa ku munota wa 80, akaba ari umunota bagezeho kabisa. Crystal Palace Aston Villa nayo ni match y'umunsi, hanyuma ku munota 8 Easy Dinezo ku munota bamaze gutsinda igitego kabisa cya Aston Crystal Palace. Hanyuma ku munota 23 rero Dylan aza gutsinda igitego kuri passe ya Eric Bailly, akaba ari ikipe rero nayo manukamo neza cyane, ibyitwaramo neza. Byari bigoranye, byari bikomeye, byari ibicika i Manchester weekend ibirukana Erik ten Hag. Manchester United imanuka mu kibuga na Leicester City ku munota 60, byari bihagije gusa ku munota 15 Casemiro igitego cya mbere. Hanyuma ku munota 20 kuri kurana rwa Leicester City azaba bikarita y'umuhondo, hanyuma Garnacho ku munota 28 atsinda igitego biri ku pass nziza cyane ya Dalot. Hanyuma rero hari nako rero ku munota 63 Eric Cowens aje kugombora Manchester United ibitego 2-1, hanyuma Bruno Fernandes kapiteno igitego cya 36. Half time irangira ku munota 39 Casemiro atsinda igitego cya kabiri, ibitego 2 muri match yagize igice cya mbere. Hanyuma byaherukaga kera cyane kuza kubona Manchester United itsinze ibitego 4 none ikaba bitsinze mu gice cya mbere, ni ibintu bitaherukaga kabisa. Hanyuma Cody kurandi rwa wacyondera iminota 2 Cody aza gutsinda igitego cya kabiri cya Leicester City ibitego 4-2, hanyuma igice cya mbere kirangira ibitego 4-2. hanyuma kuri umwanya Bruno Fernandes ku munota 59 nawe aza gutsinda igitego cya kabiri nawe kiza ku ruhande kabisa. Igitego cya kabiri ku ruhande rwa Bruno Fernandes atsinda ibitego 2 na Casemiro atsinda ibitego 2. hanyuma rero ku mukino ugeze ku munota 63 rero inyuma yo kwirukanwa
Erik ten Hag Ruud van Nistelrooy akamaze gutsinda ibitego 5 ku minota 62 rero ko match ihagaze neza cyane bakaba bari gukina na Old Trafford kabisa tuzaganira n'umutoza mushyashya kabisa tubabwire n'uduhigo n'amabi n'ubwambure bwa Erik ten Hag. Hanyuma Manchester United tubahereye mu izamu banje Manchester United izamu yabanjemo Artrai Blendir mu izamu, Thiago Dalot, Mats Derret, Victor Lindelof, Lisandro Martinez, hanyuma Manuel Gruedt nimero 25, hanyuma Casemiro nimero 18, ibitego bye bibiri byiza cyane, Marcus Rashford nimero 10, hanyuma Bruno Fernandes atsinze ibitego bibiri byiza cyane, hanyuma Alexandre Garnacho ku nimero 17, Joshua Zirkzee yazanywe na Van Gaal kabisa rero ikaba imaze kugira yambaye nimero 11. Jordan Ayew muramuzi cyane kabisa muri Leicester City akaba narakibanjemo nabo ngabo neza cyane kuri bench ya Manchester United. Tom Heaton, Harry Amos, John Evans, Nusi Mazraoui, Jesse Fletcher, Jacques Fletcher, Amad Diallo, Rasmus Hojlund na Ethan Wright. Akaba nguko rero ari uko byifashe neza cyane akaba ari Manchester United. Abafana ba Manchester United kabisa no kuza baririmba gol Manchester United muri stade match kurangira kabisa. Akaba rero ari match yari bakomereye neza cyane. Leicester City ikipe itadipfa kubasha Manchester United. Siza gusa match zabaye ko ni match nyinshi cyane. Chelsea na Newcastle muri kandi byabaye bikina shampiyona, ariko Newcastle ikaba yati cyangwa dukoze muri kandi abo twabyibagiwe. Kadere ku makarita y'umuhondo ba ikipe ya Newcastle, Sishar ku minota 16, Longstaff ku minota 19, Jone, hanyuma minota 23 Isaac atsinda igitego cyiza cyane kabisa. Isaac isa n'abanyarwanda neza cyane, hanyuma ku minota 26 Disasi arya on goal igice cya mbere kirangiye igitego ari ibitego bibiri ku busa bya Newcastle gusa bwa Chelsea. Hanyuma Gordon na Nope baje gufata amakarita buri wese afite ikarita y'umuhondo. Newcastle United abanje mu izamu ni Pope, Emile Clark, Fabian Schär, Lloyd Kelly, Lewis Hall, Sandro Tonali, Sean Longstaff, Joe Wellington, Anthony Gordon, Alexander Isak, Joe Willock. Ngabo kari bakinnyi rero kipe ya Newcastle yabanje modere mu izamu rya Chelsea. Philippe yari mu izamu mbere na 12, Marco Cucurella yambaye nimero 3, hanyuma Benoit Badiashile yambaye nimero 5, Tosin yambaye nimero 4, Axel Disasi yambaye nimero 2, Enzo Fernandez nimero 8 hagati mu kibuga, hanyuma Renato Veiga nimero 40, hanyuma kandi Mikailo yambaye nimero 10, hanyuma Joe Felix nimero 14 na Keynan nimero 22 wanasimbuwe, Christopher Nkunku nimero 18 kuri attaque nimero 9 kabisa. Ibyo nakwibutsa rero no gukora subscribe no mburu wa mbere uje kwicana mutarayikora, komeza kuri subscribe kudusanga kuri Instagram Talk Sport Buzima, TikTok Talk Sport Buzima, imbuga zose ni Talk Sport Buzima. Hanyuma ukeneye dekoderi ya Canal Plus, ukeneye kureba match z'Iburayi zose, ukeneye shampiyona zigezweho, ukeneye imiziki, amakuru, showbiz byose nako kurangira dekoderi ya Canal Plus kabisa. Hanyuma rero nta handi wayikura usibye mu mujyi wa Kamembe uko bita Buzima Militech Limited kabisa, kugeza aho ibikoresho byiza cyane by'ikoranabuhanga ari amateleviziyo n'ibindi byose cyane kabisa urabasanga. Hanyuma waduhamagara kuri 0780705309. Hanyuma ikipe ya Preston North End ku minota 71 mu kipe Arsenal kamaze gutsinda ibitego 3. Hanyuma Gabriel Jesus akaba amaze yari batsinze igitego cya mbere ku minota 24, match iracyakomeza ku minota 22. Hanyuma
Waneri kuri pase ya Gabriel Jesus igitego cya kabiri, hanyuma igice cya mbere kirangira igitego biri ku busa, hanyuma Hug aza guhabwa ikarita y'umuhondo ku 55, hanyuma Kai Havertz aza gutsinda igitego cye cya gatatu ku munota wa 57, hanyuma akaba rero Arsenal muri weekend yaranganyije n'ikipe ya Liverpool de Coupe, akaba ariko umukino waje kurangira kabisa. Arsenal yari ifite amahirwe menshi yo gutsinda, iza gutsindwa ku munota wa nyuma w'inyongera. Hanyuma rero duhereye ku bakinnyi Arsenal yabanje mu izamu ni Tom Setroff, Alexander Zinchenko, Jacob Kiwior, William Saliba, Julian Timber, Michael Merino, Jorginho, Ethan Manuel, Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus, Raheem Sterling. Muri match ya weekend akaba yarabanje no kuri bench. Hanyuma rero akaba ari ikipe ya Arsenal bayize ku munota 79. Bafite n'izindi update nyinshi cyane, turacyafitiye match ya Manchester City ndetse na match ya Tottenham, turacyafitiye resulta nyinshi cyane muri Serie A, naho hari match zabaye zose turababwira uko zigiye zifashanyamo. Ikipe ya Tottenham bageze ku munota, igice cya mbere kikaba kirangiye, Tottenham amaze gutsinda ibitego 2-1 kuri kimwe cya Manchester City. Timo Werner ku munota 5 rero kabisa yamaze gutsinda igitego cya Tottenham. Hanyuma Pistari ku munota 25 gutsinda igitego cya kabiri, ibitego biri ku busa bwa City rero ikaba yaje guhombora ku munota 55 wongereho umwe kwa Nunez kuri pasi ya Savinho. Hanyuma ari igice cya mbere kikaba cyarangiye ari ibitego 2-1, akaba ari uko rero igice cya mbere cyarangiye. Hanyuma tuhereye ku bakinnyi babanjemo mu izamu rya Tottenham wambaye nimero 1 ni Vicario, hanyuma kuri kabiri Ashley Gray yambaye nimero 14, Christian Romero yambaye nimero 17, Radu yambaye nimero 6, Nick Van de Ven yambaye 37 amaze no kuvamo asimburwa. Pepe Matari Sari yatsinze n'igitego yahawe n'ikarita y'umuhondo ya 29. Rodrigo Bentancur yambaye 3, hanyuma Tejani akaba yambaye nimero 21, hanyuma Bernard Johnson nimero 22, Dominic Solanke nimero 19, hanyuma Timo Werner yambaye nimero 16. Twizamukira na 11 babanje mu kwandi rwa Manchester City, bari gukina system 4-1-4-1, akaba bari gukina kuri stade ya White Hart Lane. Hanyuma umutoza Manchester City nawe utamuzi ni Pep Guardiola. Hanyuma Pep Guardiola rero kabanjemo Stefan Ortega mu izamu yambaye nimero 18, Nathan Ake nimero 6, Ruben Dias nimero 3, John Stones nimero 5, Rico Lewis nimero 42 nimero 42, hanyuma Ike Gundogan nimero 19, hanyuma Matheus Nunes yambaye nimero 27 gwaje gutsinda igitego kimwe City ifite. Nico Ole yambaye nimero 5, James McCarthy nimero 7, Savinho nimero 23, hanyuma Phil Foden umwana utaduseka kabisa ku mutsi akaba yiyambariye nimero 27. Twabakwe no champion itana muhire na champion ubutaha, ko champion ubutaha natsinze ibitego byinshi. Champion rero 2023-2024 ikaba no kumuhira cyane kubera ko ari no kubanzamo imikino myinshi nta gukina, kubanza kuri benshi ntabwo nabaka ino shampiyona. Iyi shampiyona ari kumubera neza, ariko umwaka ushize yitwaye neza. No gutegereza tukareba rero ko ari icyo yaza ageza ku ikipe ya Manchester City. Tukomeza kwibutsa abantu kabisa no gukomeza gukurikira Talk Sport mutara kwa subscribe kabisa, iki nicyo gihe cyo gukora subscribe, ibintu bigakomeza bikagenda neza. Ndira kwibutsa resulta Liverpool yatsinze icya gatatu, ariko nayo barayisoza, cyatsinzwe nande Luis Diaz utajya yibura yaje kugitsinda. Umukino wa Luis Diaz aje gutsinda igitego cya
6 ku ruhande rwa Liverpool Luis Diaz. Hanyuma dushimira mwese mukomeje gukora subscribe, like na comment kabisa ni agaciro. Hanyuma ibitego bya Liverpool Luis Diaz atsinze igitego cye ku munota 45, hanyuma Lamptey ku munota 90 aza agombora. Ibitego ni 3-2 Liverpool ku munota 90. uko match yifasha serasubiri kabisa. Nyuma tugarutse tureba ko hari impinduka zagezeho tugenda tubakubita update live zose neza cyane kabisa. Ni kuri Talk Sport ubuzima hose urugendo ururiba. Manchester bicyari 5-2 Chelsea na Newcastle cyabamba Chelsea. Preston bicyari 3 Man City na Tottenham biracyari 2-1 ntibagaruka muri deuxième mi-temps. Hanyuma shampiyona y'Ubutaliyani Parma Juventus kabisa na Parma na shampiyona mu Butaliyani, shampiyona nayo ikomeye shampiyona. Hanyuma Parma ikaba na Juventus ni ibitego 2-2 byatsinzwe na Edel Platon ku ruhande rwa Parma. Hanyuma Mike King agatsinda igitego cyo ku 61. So mu 68 cye cya mbere kirangiza Juventus bayiteye. Hanyuma Vlahovic ku munota 47 aza gufata ikarita y'umuhondo. Hanyuma Weigl aza gutsinda igitego cya kabiri ku ruhande rwa Juventus. Nyuma rero umukino rero aho bigeze ahangaha ku munota 79 ibitego 2-2. Ese Juventus iraza gutsinda se cyangwa iraza kubyitwaramo ute? Ni ugutegereza tukara ku munota wa nyuma. Cyangwa no gukora subscribe gusa kindi share na comment sandiza abandi zino video mu groupe kugira ngo ujye ubona update zigezweho. Juventus ku mwanya wa 4 muri shampiyona y'Ubutaliyani. Ya mbere ni Napoli n'amanota 25 iziga ibitego 13. Inter ni ya kabiri n'amanota 21 iziga ibitego 11. Hanyuma Atalanta ni ya gatatu n'amanota 19 iziga ibitego 11. Hanyuma Juventus iramutse itsinze itagera amanota 20. Urumva ko utabiri kure cyane kandi nta nubwo uri mu mwenda w'ibitego byinshi. Hagati ya Napoli harimo ibitego 3 n'ubwo ko itakaze nabi. Hanyuma rero Fiorentina ni ya kina n'amanota 16. Hanyuma Lazio ni ya gatandatu n'amanota 16. Udinese ni ya karindwi n'amanota 16 zirashorera neza cyane. AC Milan ni ya 8 n'amanota 18. Torino ni 9 n'amanota 10. Hanyuma Bologna ni ya 10 n'amanota 12. Hanyuma Empoli 10 n'amanota 11. Roma ni ya 12 n'amanota 10 mwenda w'ibitego 2. Hanyuma Como 1907 ni ya 9 n'amanota 9 n'umwenda w'ibitego 5. Parma 14 na rero na Juventus ni ya 10 n'amanota 9 n'umwenda w'ibitego 2. Ikipe zo mu Butaliyani zigiranye cyane kabisa nta nimwe yasigaye cyane. Hellas Verona 15 n'amanota 9 n'ifite umwenda w'ibitego byinshi sinzi ibitego 9. Cagliari ni ya 16 n'amanota 9 n'umwenda w'ibitego 9. Monza ya 10 ni ya 17 n'amanota 8 n'ibitego 2. Hanyuma Venezia 18 amanota 8 n'ibitego 8. Lecce ni ya 19 umwenda w'ibitego 15 amanota 8. Genoa ya 9 amanota 6 n'umwenda w'ibitego 13. Mbaraga ikipe zo mu Butaliyani zigiye zimeze neza ku kijyanye n'amanota ntabwo zifitemo diferansi y'amanota menshi cyane. Ikipe ya Manchester United rero na Leicester City ikagera ku munota 77 ikiri ibitego 5 bya Manchester United. Tuvuga ko Manchester United iri kumwe n'umutoza mushyashya uzaba uri gutoza inzibacyuho Rudi van Nistelrooy, legend ya Manchester United. Rero akaba ari uko yifashe ikipe ya Manchester City na Tottenham izo konta 8 biracyari ibitego bya Tottenham kuri kimwe cya Manchester City. Manchester City kwenda ititwara neza cyane na muri Messi. Atlanta na Monza. Atlanta ifite igitego kimwe ku busa 82.
Interi ikaba yatsinze 3-0 Empoli. Ino match nayo ukuntu byagiye bigenda, hanyuma Inter kabisa VAR yanze igitego cya konta 19, hanyuma VAR iheza igata umutuku Gogriski yatanzwe yahawe na VAR. Hanyuma ku ruhande rwa Empoli nabwo Kasase mu karita jaune, igice cya mbere cyarangiye ari ubusa ku busa. Hanyuma Fatesi konta 50 ku ruhande rwa Inter barakibonye, hanyuma Boston konta 62 banaterwa mu rya jaune. Fratesi ku munota wa kabiri ku munota 64 igitego cya kabiri sori, hanyuma ku munota 19 Lisandro Martinez kuri pasi ya Nico Barella aza gukubita igitego cya gatatu cy'abashingura cumu. Akaba rero uko match yaje kuba irangira neza cyane. Nyuma ikintu tukwibutsa ni ugukomeza ugakora subscribe, sharinga zino video mu magroupe, ugasangiza abandi video, tukaguhereza update aba yagezweho shampiyona zose z'i Burayi, kuzikubwira ati iminsi tuza tuguhereza update nyinshi cyane kabisa, dukurikirana tuvugwa hose. Hanyuma Udinese na Venezia nani match iri mu Butaliyani, no kureba uko yarangiye, ariko mbere uko yarangiye tukuze gukora subscribe, share kana comment, hanyuma ukeneye tukodera kanal please kuri match zose zagiye zigezweho kabisa z'i Burayi zimeze neza cyane zishyushye, kodera kanal please sohana mu bya kandi uhamagara kuri 0780705309. Hanyuma Venezia yatsinze ibitego 3-2 Udinese. Hanyuma Lavrovic ku munota 19, Bravo ku munota wa 25. Ruhande rwa Udinese baza bayituka inyuma barayigomba ku munota 40 kuri penalty ya Fijampano kuri penalty, igice cya mbere birangira 2-1. Hanyuma ku munota 53 Udinese bayirya ikarite rouge ya Toure, hanyuma ku munota 56 Venezia itsinda igitego cya kabiri cyayo, hanyuma ku munota 56 Gianpaolo kuri penalty izayisoza neza cyane kabisa. Udinese arabwira ati ibyo mwikoraga byose mwakozaga agati mu ntozi kabisa, mwakinaga n'umugabo mutazi. Match rero nuko nguko zifashe, nta zindi shampiyona nyinshi zari zabaye, tukaba tubaye two update. Ikintu tukwibutsa no gukora subscribe, share na comment, nta kiranduka ku bibuga byose uko twababwiye nuko bimeze. Hanyuma ciao, hasta la vista, ntererisa mwese ukora subscribe, ntererisa buri muntu wese ufata umwanya akaraza ino video kuri Top Sport Ubuzima, ukora like ndagushimira cyane kabisa, uduhereza igitekerezo cyawe umuntu w'umugabo, ufata umwanya ufata video ugashyira kuri status ni sawa, uduhamagara ati ndashaka abonnement canal plus, ibindi byose turabashimira cyane mwese kabisa. Hanyuma kuri Instagram ni Top Sport Ubuzima, TikTok Top Sport Ubuzima, hanyuma ukajyaho ukadusharinga kabisa ugasangiza video. Hanyuma tukwibutsa ko uramutse ukeneye abonnement dekodera canal plus, hamagara kuri 0800705309. Rudi Van Nistelrooy match akaba ari gutoza match nziza kibazo ku munota 81, cyari ibitego 5-2 bya Leicester City. Hanyuma tubibutsa ko abatsinze ibitego bya Manchester United harimo ibitego 2 bya Casemiro, ibitego 2 bya Bruno Fernandes. Karuko rero umukino umeze neza cyane. N'indi mikino sagira twitwa ku biro bya Rudi Van Nistelrooy ku bakinnyi bakina mu Rwanda, naho dufite inkuru tugutegurira mpamvu atagukina Amavubi, kandi nta kintu bakomeye cyane kabisa, mpamvu ni abakinnyi babiri b'abahanga cyane bakina amakipe akomeye barenze byose ko gutegurira. Nitse gukora subscribe cyane, share, like na comment. Cyangwa muri byiza hasta vista, naho ku munsi w'ejo tubakubita update nyinshi cyane.